بله تماشاوان هێژان هاژی زەبەرە خۆ دمەجەم بڕێز نظامەدین علیکۆ ئەندامێ ئەنجومەنە خۆجیە دەربێسیە ئەنەگەسێ کۆ شەڤە بوری گوتنên دوور ji rewiştê û tomet jî arasteyîkirine û li ser dîwarê Malawî hin şiarat danîne şiaretên ku têde nivîsiya behsa xiyanetê ve hatiye kirin. Mamosta Nizamedîn dembaş beriya hemû tiştekî eger te behtir behsa hûrguliyên bûyerê bike kerem ka. دم باش مامۆستا دەستپێکی ئەم سپاسیاوە دەکەن سپاسیا کەنارا ئارکێ دەکەن بەڕاستی ئەم نەجارە یەکەمینێ ئەم وەک هەواڵێ ئەنجومەنە نیشتیمانی کورد و سووری تایبەت مالباتژی ئەم ئارمانج دەبن جوان کەسێ خراپ یعنی وەک هۆن دەزانن بەری دەمەکێ ئۆفیسامە یا ئەنجومەنە نیشتیمانی کورد و سووری باژارێ دەربێسیە گولەباران کردن بەری دەمەکە بەری ئۆفیسامە قسمینی ده انجامی ده یعنی بیتر زراری مادی بون و او کسی دورا وجهی انجمنی یعنی مخابن کسی سیویل یعنی مترسیک دنا ملتی متفکرین ملتی دربیسیه چکرین دو ایواری جی دما سویزو امراون مدی سر دیواری مجی نویساندنی سلوگانین قریج بمر ایخانت مخابن یعنی اف کسی گوی کاری خراب دکن يعني آرمان جوان جو ملت بترسينن ام جوار كسار دبيجن كس نكار ما بترسينه اميل سر ريچا خو والسر امي بردوام بكن ام تجاري جوان كريارين شوت ام تجاري ناترسن باشا مامۆستا نظامەدین يعني او كسكي بونيكو لسر ديوار او گوتن نویسینە و چه دەمەکی نویسینە يعني کەس هەیجانە بوو نویسین دەمێک و تێدا هاتیە نویساندن چه دەمەک بوو كي من اف كسانا هر كثير ديارن وكم دزانن او كثير بو اوفيسا ما بو لباران كرين او كثير بو ترمبيلا تشوتين او كثير بو خرابيه دكن يعني هر كثير ايدي خيابونه اف جروبك جريدا يسفر جواني شورتگر مخابن هدف اوان ارمن جوان يعني ما بترسينن بو ام دو زافه وارمان جافه بدگرن جوان كسار ديفيجن ام تجاري دو زافه وارمان جافه بناگرن باشا مامۆستا نظامەدین تێ یەک ژا مامۆستایەک و بەریە دەمەکێش عالیێ پێدێ بە هاتە دەستەسەرکردن ژبەر کووە خۆلێن تایبەت دەورەیەن خصوصی وەدان ژهنگی و حتاوەکەنها چ ئاستەنگیە دیش تەرە چێبوونە دەکارێتە دەجاناتیان ڕۆژانەدا وەڵا کاکێ من گەلک ئاستەنگی ئەگەر تو بەحس دەم بمارە هەیە مامۆستا نظامەدین ئەگەر تو بەحسەوە ئاستەنگیان کە کەرم کە گەلک ئاستانگی ژمەر چێبوون یانی گەلک جارا ئەم هاتنە گرتن هێمبەری چیخورێن پەیەدێ استخباراتên wê yani gef li me kirnê gelek tehdît me kirnê tenadkir yani gelek car ne cara yekemîn yani em tên armencekirin yani wek hûn dizanin yani berî çend sala jî turumbêla birê min jî tenazkir hat şewtandin bi destê van kesên xerab û وەک دەزانێ بسمامەکی me jî bi navê cengîn jî hûn dizanin wê çaxê dîsanê wî rebandin wî eşkence kirin yani em wek malbat ji ber ku em ser rêbaza berzaniyê nemirin îro em tên armecdekirin yani tim û tim yani dibêjin hûn çetê Tirkanê mixabin dîrok zanê kî çetê Tirkanê yani dîrok zanî kî çetê Tirkanê em mirovnî welat parêzin me dev ji xaka xwe bernedayî li îro ew dixwazin di van riyê van karê xerab ev karên çew dixwazin ku îro di bera Kurdî vala bike yani باشا مامۆستا نظامەدین دڤردا ئەو گروپên ser bê ciwanên şoreşger ve bê nivîsandina vê gotina xirab çi nameyekê digihênەوە ke malbat yani armanca we jî çi ye kekê min yani wek yani ev nama godigînên me dixwazin ku em ji vî welatî bar bikin yani eşkere çi kesê welat parêz hebe çi kesê ku îro li ser rêbaza Encumena Niştimanî Kurd li Sûrî çi kesê li ser rêbaza berzaniyê nemir dixwazin wan armenc bikin dixwazin tirsiye dina millet çêkin millet ku koçber bibin yani ne ev tenê jî yani li bajarê derbêsiyê îro gelek ezemat têkirine wek mesela goşekirtinê تدنار الطوابير خلفي لسر الدو هبدود سكنش فوق ودك كيلو شكل دستين يان مازوتن يان غاستن يعني ايرو اب فرسكريكانا تشي دكن تقازن جو ملت عاجز بده جو درج روزاوي كردستاني بردن يعني بانا مامۆستا نظامەدین لەگۆری گوتنات يعني وەکەم بێژن
پیلانەکە داڕێشتە مؤامەرەکە یانیان بژن ڕێباسکردی منهەجە حتاکو سەرێ وڵاتیان باژارێ دەربێسیە بە بجیتکن. بله کاکی من اوه پیلانکه تناس کر پیلانکه بدست وان کسا وک يعني تم از دبیجم يعني دماغو محمد طلب هلال پروژاک جريجيما بعث رداني گوتاوا ديموغرافيا دبر ببهره بلكي دوي دمي دي ريجيما بعث نكاريبو دبرا كردي گهرت بالي مخابن ايرو برادري ما دماغو بي كاري دكن يعني پروژا محمد طلب هلال سري سدي سد بكارتين وان كاري اي تو گوتناتە مامۆستا نیزامەدین داوین پرسیار گوتناتە ژوا ئالین و ئەو گوتنا خراپ لەسەر دیوارێ مالە تەنویسینە چییە؟ ئەم ژوار کەسار دەبێژن ژوی کاری خۆی خراپی چەوت بەگەرن ئەم ژوان کەسار دەبێژن ملەتی دەربێسیە گشت ناز دەکەن ئەم کینێ ئەم مرۆڤنی وڵات پارێزن هەگەر ژمەر دەبێژن هون چەتێ ترکانێ ئەم نەچەتێ ترکانێ وان دەبێژن ئەم نەهەواڵێ ترکانێ ئەم کەسێک بۆ وی کاری دکن مخابن او بتركاف قريداي قالك سباس جبوي مامۆستا نیزامەدین عالیکۆ کوتە مرەبووی گەلک سپاس.